Yes, reka ngira ngo tuze tubabwire amakuru muri aka kanya cyangwa se muri aya masaha atunguranye, amakuru y'incamugongo. Ntabwo twari dusanzwe dukora amakuru muri ubu buryo, ariko bibaye ngombwa ko tubikora gutya kugira ngo tuze tubagezeho iyi nkuru y'incamugongo. Uno mugabo rero ni umuhungu, ariko reka mvuge ko ari umugabo. Ni umuhungu rero wa Muammar Gaddafi wayoboye Libya. Umuhungu rero wiwe, uyu muhungu nyine wa Muammar Gaddafi yitabye Imana. Ubu niyo nkuru nkuzaniye, hakekwa ko yaba yarashwe kuri uyu munsi tariki 4 z'ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2026 ku isaha y'isaa 7:13 ku isaha y'isaa 7:13 nibwo ikinyamakuru Al Jazeera kije kuba cyatanga amakuru ku muhungu wa Muammar Gaddafi. Umuhungu wa Muammar Gaddafi wayoboye Libya imyaka 42 kugeza mu mwaka wa 2011 akaza kwicwa. Umuhungu rero yitwa Saif al-Islam Gaddafi, yiciwe rero muri iki gihugu cy'Abarabu cya Libya. Niko amakuru ya Al Jazeera ari kutugeraho. Al Jazeera rero yatangaje ko Saif al-Islam Gaddafi yishwe ku wa 3 Gashyantare mu mwaka wa 2026 ngo yishwe ku itariki 3. Ku itariki 3 ubwo ni ku munsi w'ejo. Amakuru yo amaze kutugeraho ku isaa 7:13, bivuze ko ibi byaba bisobanuye ko byabaye mu gicuku cyo ku munsi w'ejo. Byabaye mu gicuku cyo ku munsi w'ejo, hari mu masaa 6 gutyo y'ijoro. Hari mu masaa 6, ubwo ni saa 6 za mu gitondo, ubwo ni saa 6 za mu gitondo, mbega ni mu gicuku nibwo yaje kuba yaraswa, nibwo aje kuba yakicwa. Al Jazeera mu gutangaza ko al-Islam Gaddafi yishwe kuri uwa 3 Gashyantare 2026 ngo yaguye mu mujyi wa Zintan uherereye mu burengerazuba bwa Libya, aho ngo yari amaze imyaka hafi 10 yibera ndetse n'umuryango we, dore ko yanibaniraga n'abandi banyepolitike babanaga ariko batavuga rumwe n'ubutegetsi. Urupfu rw'uyu mugabo rero w'imyaka 53 yose cyangwa se yonyine y'amavuko rwemejwe n'uwitwa Abdullah Othman usanzwe ari umwe mu bajyanama be mu bya politike. Icyishe ngo uyu mugabo ntikiramenyekana, nubwo bikekwa ko ashobora kuba yarashwe. Khalid al-Mishir wigeze kuyobora inama nkuru y'igihugu, urwego rwashyizweho nyuma y'impinduramatwara y'umwaka wa 2011, yasize Muammar Gaddafi yishwe. Yasabye ko hakorwa n'iperereza ritomoye ku cyishe uyu mugabo, kubera ko batari kubishyira amakenga, bavuga ko ashobora kuba yishwe n'ubu butegetsi buyoboye Libya uyu munsi, dore ko ngo butavuga rumwe n'ubutegetsi bwa leta. Ndetse ikindi bazizaga uyu mugabo, uyu muhungu wa Muammar Gaddafi, ikintu gikomeye cyane bamuzizaga ni uko still now yari agifite imyumvire n'imitekerereze na politike kimwuzuyemo, politike yasi kimwuzuyemo, kandi ari mu maboko atari cyangwa se n'ubundi akiyobowe n'ubwo butegetsi butari ubw'iwabo. Rero bakaba bari babifiteho ubwoba, bavuga bati uyu mugabo isaha n'isaha ashobora gukora akantu tukaba twataha cyangwa se twabura ubuzima akaba yadutanga. Bikaba bivuze ko rero bahise bakora ku buryo bamutanga, bakamukura ku isi, bakamwambura ubuzima, dore ko atari n'ubwa mbere babigerageje. Saif al-Islam Gaddafi ni umuhungu nyine wa Muammar Gaddafi, ngo nta mwanya yigeze agira mu buyobozi bwa Libya. Ngo icyakora bivuga ko ku ngoma ya se yari nimero ya 2 mu bafataga ibyemezo muri Libya kuva mu mwaka wa 2000 kugeza mu mwaka wa 2011. Icyo gihe ni nabwo se yicwaga muri 2011, turabyibuka. Saif al-Islam Gaddafi yigeze gutabwa muri yombi nk'uko nabikubwiye ruguru, afungirwa mu mujyi wa Zintan mu mwaka wa 2011 ubwo yageragezaga guhunga nyuma y'uko abataravugaga rumwe n'ubutegetsi bwa se bafataga umujyi wa Tripoli.
nyuma yaje rero kurekurwa ku mbabazi umwaka wa 2017 ararekurwa aragenda yibera hariya mu burengerazuba bwa Libya niho ubu yabarizwaga. Ariko uyu munsi nkubwire ko amakuru atugezeho dukesha ikinyamakuru Al Jazeera atubwira ko uyu mugabo tayari ubuzima bwe bwamaze kurangira. Nta nkuru hano ikirimo kuko ngo ibintu byamaze kurangira, yamaze gupfa, byamaze kwemezwa, yamaze kwitaba Imana. Ibyo byo mubyakire. Indi ntwari ya Afurika iragiye. Aha nicyo twibaza, nese Afurika izatera imbere ryari mu gihe hakirimo aka kantu ko kwicana, ukica umuntu umuvandimwe? Ntago Afurika irafata umwanzuro ngo ivuge ngo njye sinzi wenda akanama ka Loni cyangwa se ka Afurika yunze ubumwe icyo kamaze n'icyo kareba, kubona bose ni Abanyafurika. Twebwe muri politike, abayobozi muri politike b'ikintu baba bagakwiye gushyira imbere cyangwa se kwerekeza imbere ni inyungu rusange za Afurika, bakarebera hamwe icyateza imbere Afurika ndetse n'icyayibangamira bakagikura mu nzira. Ese uyu muhungu wa Muammar Gaddafi kumukura mu nzira byaba bisobanuye iki? Ibi rero ni ikindi kintu dushobora kuzagarukaho ku munsi uzakurikiraho mu gihe waba wakanze subscribe. Nyamuneka turagushimiye cyane, narinze no kubaha aya makuru ari update, njye wa mbere yabahaye. Nizere ko mumeze neza kandi nizere ko mwabikunze. Ndabashimiye cyane, naho mu biganiro by'ubutaha niba mwakanze subscribe.